الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين آمين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول حديث من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث قدسي فيما يرويه عن ربه. فإن الموضوع يدور حول عدل الله وفضله وقدرته. فاعيروني بالقلوب والأسماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما أسأله جل في علاه أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude o taguɗo en o landaki en joddi bonnenmo o tippina nemaji makko ɗin e meɗen, yeddenmo hatta fofen ñamen waloɗen ɗanoɗen, ñande be ñande moƴƴere makko nden no tippade ara e meɗen, ñande be ñande bakkatuji meɗen ɗin hino ƴewde yahaka makko, kono fiɗum ɗon o haƴirari fiɗum. ko ɗo wiyete Allah laysa ka mislihi shay, sifa makko ala. juulen e o ɓurnaɗo tagi e fo wiyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tawata Allah tagino tagi e fo gon fop o ndaari o tawi ko oɗo woni ko ɓuranimo, o inni oɗo kadi wa kana fadlullahi alayka azima. wallahi Muhammad, ɓural ko min Allah mi okkuma kon wallahi ngal mawni e hoorema. tawata oɗo goto natoyta aljanna sina iwtirɗo ɓaawo oɗo. yo Allah waɗu en iwtirɓe ɓaawo oɗo ka konngol e kuugal ya rabbal alamin. juulen e ɓeygure makko nden, siɗa yiɗi goɗɗo a yiɗa e ɓeygure makko nden, kanko e sahabaɓe makko ɓen ƴettunoɓe jawle muɗum, ƴetti wonkiji muɗum, yerniri ol islam ha ɗum hewtiyan ɗo hande. yo Allah moɓidiro en enen e maɓɓe, Abubakar wa Umar wa Usman wa Aliyu wa Talhatu wa Aisha wa Hafsa ka aljannaji makko, ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arduɗo ka Allah e ɓernde hisude e shirku. ɓaawo ɗum ɗon duwanoɗen mawɓe meɗen jibinɓe en e nder l'islam. jibinede e nder l'islam ɗum ko nemago non. jibinede e nder dewgal sunna e farilla ɗum ko nemago. weltanoɗen ɓeɗo kadi fatiɓɓen fof yo Allah okkuɓe aljanna, yeruɓe Allah accidi en e muɗum men kadi yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ha wastay tawi luttay. ɓaawo ɗum ɗo haray musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere annen ko nde yiloto ko hadis goto mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maaki, haray ko hadisun qudusi. ɗum wodi ko wiyete alqur'anul karim, ɗum ɗon fof hiɗen humpiti. ɗum wodi toon kadi hadisun sharif, ɗum ɗon ko makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum wodi ko wiyete hadisun qudusi. hadisun qudusi haray ma'ana on ko yuri ka Allah subhanahu wa ta'ala, amma no yuɓɓidirgol konngol ɗin haray ko immorde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hino ɓaɗodiri ha e qur'an, kono wona haray qur'an. haray no ɓuri hadisul sharif, kono hewta kadi qur'an, ko hakkunde ɗon ko ɗum ɗo wiyete hadisun qudusi. o hadis ɗo noon ko ɗum waɗete mawdu makko on, ko in wallahu subhanahu wa ta'ala Allah ko o moƴƴo. seede ko moƴƴo nanen o hadis ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o daali. ko filli hadis on ko wiyeteɗo Abdullahi ibnu Abbas. Abdullahi ibnu Abbas o ɗo ko geɗal
bappirawo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma. ko yaltinani en hadis on simo sellima o sella ko imamul bukhari e imam muslim, ko ɓeɗo ɓuri e sellude defte muɗum si qur'ana on feƴƴi bukhari e muslim. oɗo noon ko honnugo wi wo inna allaha kataba alhasanati wassayyiati, allah o windi moƴƴiɗin o windi kadi bonɗiɗi. summa bayyana zalika, on say noon o ɓanginani en ko honno o windirta moƴƴiɗin, ko honno kadi o windiranta en kadi bonɗiɗin. sen daari oɗo a taway no wayi wasi tawi hara heɓugol aljanna hino weli fi, ko ɗum hadis on hollata en ɗo. o windi moƴƴiɗin no ɗo, bonɗiɗin kadi hino ɗo. ko honno no moƴƴiɗi windirte, ko honno kadi bonɗiɗin kadi woni ko windirte. o inni wo fa man hamma bi hasanatin, kala himmirɗo jogiiɗo anniye fi gollugol moƴƴere hun gootum pet, falam ya'malha, kono newaaki gollugol ko, si allah jaɓi ko arata mi hajjoyay, si allah jaɓi mi ɗoftoto nene e baaba, si allah jaɓi si lewru maayiɗo mi ƴettay 500 euro mi naɓa ka juulirde, si allah jaɓi janngo o mo mi taƴodiri, si allah jaɓi min tuggidiray, si allah jaɓi ɓe mawɓe am faatiɓe mi ittanayi ɓe sadaka, si allah jaɓi ɓe fayɓe am mi etoto no ɓe hunjora qur'an, si allah jaɓi ɗiɗo fof jogoɗa décision ferme ka ɓernde ma, ronkoya laatade. kono a heɓi anniye on wo katabaha llahu indahu hasanatan kamila, sabu ɗum ɗo tun allahu winnante moƴƴere timmude wastayi a waɗi konko falnoɗa wadde ɗon fi kala laataki. subhanallah. ko honɗum no waɗɗi bani adama on, ko ya wondu e anniye ko si allah jaɓi min kadi mi yahay ka jangete to mi jangay, na innugol meɗen faala jangoygol, kono ko woni ko tanji ɗin. tanji wodno ɗin hanki ko ɗin woodi hande, ko ɗin kadi woni jango. wondu e on anniye ɗon ko si allah jaɓi min kadi ɓe mawɓe am faatiɓe mi yeggitataɓe ka du'a, mi torota ko allah mi ronka toranade ɓe. ko si allah jaɓi min on mi hunjaki qur'an o, mi mutaki ka nder diina, kono ɓe ɓiɓɓe an ɗo si allah jaɓi ɓe anday l'islam. ko si allah jaɓi min kadi wonata ɗo subakaje ɗiɗi hara mi heɓari julde jama ka juulirde. ko si allah jaɓi waktuji ɗin jowi mi heɓay ko fanɗi o ɗi tati julde jama ka juulirde. ko si allah jaɓi min kadi mi waway ɗum ɗo, ko si allah jaɓi mi darnay juulirde, ko si allah jaɓi ɓe kawtal ɓe am ɓe mi wondi ɗo ma ɓe mi wondi ka amen, si allah jaɓi lewru be mi heɓanayɓe haysko 50 euro. ko si allah jaɓi simi naɓani mawɓe amen ɓe heɓa haysko 100 000 francs. ko si allah jaɓi mi waɗi parabol, mi waɗi forage ka galle amen, kawtal ngal fof kadi heɓay ɗum ɗon si allah jaɓi. si allah jaɓi min kadi otowal angal simi yehi to mi fotti e miskini mi naɓoraymo hara mi yoɓinarimo. ko si allah jaɓi miɗo andi ka aliyatimajo woni o wonay ka galle an hara o yoɓari. ko si allah jaɓi miɗo andi ka ceernojo woni himo tampi mo wallitade jama on, mi addaymo ka galle an Konakiri o wona ɗon kanko kadi o janna ɗon. si allah jaɓi wonda e ɗi anniyeji ɗo si ɗi laataki allah winnante a waɗi moƴƴere timmude. jonnon dare si tawi ɗi laatike, allah inni wa in hamma biha, si a himmiri ɗiɗi wowlɗen ɗo fop e ko hina ɗiɗo, fa amilaha, allah newnanima kadi a golliɗi ɗi laatike, wo katabaha llahu, allahu windante indahu ka makko 10 hasanatin moƴƴi 10. gotum kum waɗɗa kon o windanama wasi a moɗi moƴƴi 10. ko ɗum allah ini ka qur'an, man jaa bil hasanati, kala arduɗo ka allah e moƴƴire hun gotum, falahu 10 amsaliha, ɗamari 10 wan waɗin ɗon. a dankiki kawtal gotal, allah windanama baraji wastayi a dankike kawte ma 10. a hajjinoyi aden goto, allah windanama baraji wastayi ko 10 woni ko hajjinoyɗa. a teddini mawɗo goto, allah windanama baraji wastayi a teddini mawɓe 10. a woni sabu miskin hun gotum ma aliyatima hun gotum iwi e tampere, o windanama wastayi ko 10 woni ko dankiɗa. galle maɗe jogiɗa Konakiri, jogiɗa nokkel kaari, jogiɗa nokkel kaari, ndaari ko aliyatimaɓe jelo woni nder ton, ndaara ko miskinɓe jelo woni nder ton, hara ɓe ala yoɓude loyer, hara ka woni fawtade ɓe hoore ɗum ɗon kadi. ɗum ɗon ko ha 10. allah ɓay ko moƴƴo o haɗari ɗon, o inni honnum kadi ila 700 di'fin, o waɗanama ɗum ɗon kadi ha cowalle 700. 700 sabu moƴƴere hun gotum.
allah o hattari ɗon kadi o inni ila adafin kathira wo ha faade e cowalle ɗuɗuɗe la ya'lamuha illa Allah hay goto andano ɗum ɗon fotata sina kanko o wiyeteɗo Allah ko inni kadi woko katabaha Allahu indahu ko o windante ka makko tongoy windama lanni hande kadi ala kay montede hande kadi sabu anniye ma moƴƴo on sabu ko anni yiɗa ko moƴƴi kon fi kala laataki sabu anniye ma moƴƴo on ɓawo o laatade kadi ko ɗum ɗo kadi woni ko wodanma ɗum ɗo sabu anniye ma on yo wondu on tigi wondu e anniye si weeti bimbi hande si Allah jaɓi waqtuji ɗin fuu hay goto mi ratata julde jama ka julirde nde imam on no waɗa takbiratul ihram on ka julirde hara inchallahu mi ari mi ruƴƴi ha mi gayni miɗo ɓawo makko mawɗo goto hewtuno ka o faato yo Allah ɗuɗɗin sifa ɓen mawɓe ɗon hakkundeji meɗen tawi mawɗon ko woni e fesude ka woni e fatade ɗon e nder gurdam makko ɗam fof ko nde wotere o ari o tawi imam on inni Allahu akbar fuutimo takbiratul ihram on tawi ko non o suni ka woni e mayde ɗon nde wotere na waktu julde jamane nde woni ko perdirimo o naatu o tawi ɓe inni Allahu akbar ɓe fuɗɗike juulugol ngol jon noon an si tawi wonayi waktuji tati nayi joyi balɗe ɗiɗi balɗe tati a heɓari julde jama ka julirde haray ɓeɗo ko amwatun gayru ahya haray oɗo mayino na wurɗo few si tawi goɗɗo wona e yontere timmude o heɓari julde jama subaka ka julirde ɓeɗo ɓe mayino hiɓe jindude ka hoore leydi kono ɓeɗo ko kontaɓe ko mayɓe ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maki sa juuli julde subaka julde jama ka julirde Allah windante baraji wasayi a naafi jemma fo si tawi noon ɗum ɗo wona e yontere wona e jonte ɗiɗi a heɓari ɗum ɗo hara hiɗa hani wullugol e hoorema an tigi fesa e hoorema sabuna ko a mayɗo wona a wuruɗo bani adama ñande o wallina e gaburu makko ko o yeloto ko so tawi o artayno e aduna o inna subhanallah hara ko nde wotere pette kono wawata marsude sayidna nabiyullahi souleyman annabi souleyman ñande goo himo feƴƴira kanko e konu makko doole makko ɗen fof qissa lulluɗo woleteɗo sono be sono himo feƴƴirani tawi remowo goo hino e ngesa mum kanko himo rema ton remowon ɓanti ndaari doole annabi souleymana ɗen ndaari jawle tawi hay colli e kulle fop ɗum fof no iwtiri ɓaawa makko o inni lagad utiya souleyman wa ahluhu mulkan azima mi wondi souleymana o e ɓeygure mum nden ɓe okkama laamu tiɗungu ndaari doole ɗum waɗi coroy ka noppi annabi souleyman ɓay o nani ɗum o seli o yehi ha o tawa o remowo o inni ko ayi o remowo wallahi la tasbihatun wahidatun fi sahifati lmuslim a'zamu inda allahi yawma alqiyama mimma utiya souleyman wa ahlu mi wondi subhanallahi goto mo julɗo wowlata si ɗum waɗoyama ka balance makko yawma alqiyama ɗum no teddina balance makko on ɓuri o dolle ɗo fof ko souleymana e ɓeygure muɗum woni ko okka joni noon enquête ɗa wondi o anniye ɗo inna hande inchallahu astahfirullah hande ko jemma juma mi juula ene laaɗo ne laabi wulure inchallah wonda yon anniye immoyoɗa waɗa ko ɗi moƴƴira ɗo woni ko wodanma inna hande ko ñaloroma juma mi janggay suratul kahfi hande ko ñaloroma juma ñallal ngal fof kala ka mi woni hara miɗo jantade inde Allah miɗo julde o ɓurnaɗo on tigi sela Facebook natugol ɗo YouTube natugol ɗo Champions League profita e nder ngal ñallal juma karamo koɓe moƴƴunoɓeɓen fof andunoɓeɓen conséquence ko woni e ñalade juma si juma hewtino hara hiɓe maapi fi honɗum nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki adam ko taga ko e ñalade juma o naada kadi e ñalade juma ka aljanna o yaltina e juma dargal ngal ngal darota kay sina e juma si juma hewti goɗɗo no hani wattande hakkil ɗum no wawi taƴude ɗo hara tokkota ko hande kadi o andi o mayde ko hulɓinori ko gara hungo kunni si kun taƴi ala wo waɗu ton ko tokkude hande kadi ko hikkoto yeeso ɗon ko indi Allah fewne yaafo hay hunde ala kadi hade solution go ala joni noon si juma hewti nelaɗo sa sallam maaki hebbine juulugol e an jemma juma e ñaloroma juma sabuna ko juulo ton e an kon ɗum weeɓi tantelan bi ma'ana mi yiyey sa juuli e nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala yottinoye ɗum ɗon e nelaɗo sa sallam nelaɗo kadi rutta kadi ko juuluɗa e maɓɓe kon kadi juula e maɓɓe nde wotere Allah juula e ma nde laabi sappo
juula e maɓɓe nde laabi sappo, Allah juula e ma nde laabi temedere. sa heɓi noon jemma juma nde laabi temedere, nde laabi wulure, ñalorma kadi a heɓi laabi wulure, nden ñande haray compte ma on heewi tew. tan hebbinir compte ji ɗin tun euro e dollar, hebbiniren compte ɗen kadi moƴƴi tentini enen jooɗiɓe Europe, jooɗi Occident. yiɗuɗa a yiɗa a faggitoto pakkatuji bonɗi, yiɗuɗa a yiɗa a ñamay riba, yiɗuɗa a yiɗa a daray ko boni, yiɗuɗa a yiɗa a ukkodira e ko boni, bimbi e kikiɗe jemma e ñalorom. si wona an ko ɓeygure ma, si gaɗi piiji ko hanaɗi profitede, jemma juma hebbina juulugol e ɓurnaɗo tagefa. kala faalaɗo yo Allah ittanmo ande e sonja e himme yo hebbinge juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Allah no ittiranama ɗum ɗon saabu ko hebbinɗa juulugol ngol e ɓurnaɗo tagefa. kala ko anduɗa hiɗa mapori ka nder wonkiji ma, juulu darɗe ɗiɗi tumbere jemma, joɗoɗa fewta rabbul ibadi on toroɗamo, hebbina juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. dalil meɗen e muɗum, goɗɗo arno ini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, womi fecci ñallal angal pecce tati, nokkugo pecce nayyi, mi waɗi feccere go fab, juulugol e ma. nelaɗo maki hino moƴƴi, kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude. o ini mi waɗa pecce ɗiɗi, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki no moƴƴi, kono sa ɓeydi ko ɗum ɓuuri e moƴƴude. o ini mi waɗa pecce tati, divise ñallal ngal en 4, pecce tamme ɗen tati ɗen fof ko juulugol e ma. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki hino moƴƴi, kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuuri e moƴƴude. on say o inni mi waɗa ñallal ngal fof hara kami woniri o miɗo juulde ma. nelaɗo maki on say noon haray timmanima few hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. golle ɗen fof e moƴƴereji ɗin alaka Allah inni wallelam min Allah e malaikaɓe amen sina juulugol e o wiyeteɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. tawata kadi no newi landaki ko be yaha ka juulirde, landaki ko be fewta qibla, landaki ko be hara hiɗa wondi e salligi maɗa looti longal, landaki. hay sa wonda e salligi ɗa wawi juulde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. hebbine juulugol e o ɓurnaɗo tagefo. goto heɓoyta aljanna sina iwtirɗo ɓawo o. Allah noddi en ka Qur'an, o inni honnon, in kuntum, ko adatu shar, si on laatike hiɗo yiɗi Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, si ɗon laatike pellel ko gonga hiɗo yiɗi Allah, fattabi'uni, jokkela min Muhammadu ɗo, son jokkilan yuhibbukumullah, awa ko on say no woni ko Allah yiɗata. bi mana en mara wo contact hakkunde meɗen enen e Allah sina rewren e lawol ngol o wiyeteɗo Muhammadu rewruno moɗon. nokkugo ini o intuti uhu, si on ɗoftike oɗo wiyeteɗo Muhammad ko addi kon on jaɓi on gollitiri yeru ko heɓaton feere kon, tahtadu, on say noon haray on feewi. mafhumu aya on ko bimana si tawi en ɗoftaki oɗo haray en feewari. mafhumu o aya ɗa kadi joni en wata yiɗude Allah se yiɗari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yalla waɗu e yiɗɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kongol e ka kuugal gollitiraɓe ko addi kon. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. amma ba'd. ɓawɗum ɗo nanen ko yewtuɗen ko si goɗɗo himmiri waɗugol ko moƴƴi, joni noon si goɗɗo himmiri waɗugol ko boni, si Allah jaɓi o yawikelan kono o fillitotako ɗum, ko si Allah jaɓi oɗo min kadi mi ittay mone, si Allah jaɓi 31 décembre hewti, si Allah jaɓi mi yahay nokkel kaari 24 décembre neññande men organisé ɗum ɗo waɗi min kadi mi yaltitay e ɗum ɗo, mi waɗay ɗum ɗo, mi waɗay ɗum ɗo, hara miijoji maɗi on fab ko bonɗi. ndaren ɗon kadi seede Allah ko moƴƴo ko honno o yoɓirayma. Allah subhanahu wa ta'ala on waɗali e o hadisul qudusi, wa in hamma bi sayyi'atin, sa himmiri waɗugol ko boni, ɓay min fotti o hiwrakilam min kadi mi hiwrotako mo, ɓay o waɗilan ɗum ɗo min kadi mi yottotomo ko bonɗi ɗin non, himo sikkude kanko tum ɓurilan dambe, himo sikkude kanko ɓuri ko woli o ko be laato ko konguɗi bonɗini ɗon. joni noon sa himmiri ɗum ɗo an kadi ko boni kon, falam ya'mal ha, kono miijitoɗa ha kulol Allah arta ka ɓernde ma ronka golloygol few. goɗɗo miijoɗo yaroyey, goɗɗo miijo jeenoyey, goɗɗo miijo yewtiday e gorko janano konguɗi bonɗi,
goɗɗo miijo o waɗay ɗum ɓeygu mum, goɗɗo miijo o waɗay ɗum moodi mum, goɗɗo miijo o waɗay ɗum kawtal mum, goɗɗo miijo o ittay mone. Sabuna kala ittuɗo mone ko nin se o walidata. Miijoɗa ɗi miijoji bonɗi ɗo, kono adu a waɗoyde action on, a laatinoyde kuugal ngal, Allah subhanahu wa taala tippina yurmede e maɗa ronka waɗoydoy. Ndaare noon ɓay Allah ko moƴƴo, wo kataba allahu indahu hasanatan kamila. Allah windante ka makko ton moƴƴere timmude tis. A miijike waɗugol ko boni kon, kono kulol Allah artika ɓernde ma, a waɗo yaari a windanama moƴƴere timmude. Si Allah yehi 24 décembre ɗo min organisé ma min yahay ka discothèque nokkel kaari, yaha ha no wone ɓadorade noon nana ceerno men ko woni yewde ko inam firti fes, sabu ko firtuɗa ɗon ko lillahi. ɓayna goɗɗo sakkima Europe ɗo goɗɗo sakkotakoma hay e hunde, inna mi watta few. Sabu ɗum noon a windanama moƴƴere timmude tis ka makko kanko Allah subhanahu wa taala. ko ɗum ɗo woni moƴƴere Allah nden, ko ɗum ɗo seede Allah ko nunɗuɗo, seede Allah o yiɗana e yiite jahannama, ko faala en fop meɗen koye yahu aljanna. Sina ɗum ɓay tun a miijike no miijonoɗa ka moƴƴi kon to windanaɗa fi kala a gollari ɗo kay sa miijinoke ko boni kon o windante, o wini la hay so windanari o jiyaɗo am. Jiyaɗo Allah si yeddi Allah jemma, Allah inna e malaika ɓen terte o jiyaɗo am on no gasa ɗo o ɗanade hara o inni astahfirullah, Allah minin si Allah accana. Si yehi ha jiyaɗo on ɗanike few e hoore on bone mo wadde ngo ɗanoda e on ɗo, yedda Allah o okkama ɗoygol, ɗanoɗa kadi fina e hoore jam, a tuba rutɗa ka makko, Allah inna e terte jiyaɗo an on fi kala o tubari o rutti ka an, no gasa si o finoyi o inna yomi accanmo. Si wonoyi ha jiyagel ngel fini kadi, leede an on mi leeti yewgol golle, ko ɗum woni ko mapinimo. Fayɓe ɓe yahari l'école, on mbay ko ɓeɓe yaha, sina ɗum ɓe jaɓi teyɓe ma ɓe kupay ɗum ɗa, hara ko ɗum woni ko himmirɗa. Jiyaɗo an on Allah subhanahu wa taala noddama o inna yeddalan waloɗa, weeta bimbi kadi ronka tubude rutto ka an, o ina tertemo ɗon no gasa ɗo e ka fana, haray o anditi o inna astahfirullah wa atubu ilay. Si yahoyi ha ɗum ɗo foppo waɗari, ayilla inna tertemo ɗon hayso windari bone on, o ɗanike e nema an, o fini e nema an, himo hisira, o yalti, o naati, o ɗaɓɓoyi arsikiwo makko, o tubari, hayso windanarimo bone hunko, acce ha so wattoyi bone hun go'o, on sayno windanonmo aranunko. Subhanallah, ko ɗo wiyete Allah. Sa waɗoyi noon bone hun go'o, tawa insinaki kuma aranum, on sayno aranunko winde kadi bakkatu hun goto. Ko ɗum si tawi goɗɗo tono be sono ɗengal maga koye ngal duumo e yugol astahfirullah wa atubu ilay. Si tawi Allah inni ɗum ko be wonda e salligi, haray no wayi was tawi no satti seeɗa, ko inni ko ya duumo, ko dewal tawata ngal landaki laaɓal, hay sonnajo simo fiilade mo wawi wadde ɗum, sonnajo jibinɗo hara o laaɓari mo jawi o jantade inde Allah. Ndaare aya on ka suratul muzammil, o inni wastahfirullah, ko fiilu amre, tuube ruttoɗon ka Allah subhanahu wa taala, inna allaha ghafuru rahim. Allah ko yafotoɗo, ko yurmeteɗo, kono noon ko si a waɗi, ko sa inni Allah accanan, sa bonni goɗɗo ko sa rini accanan, so inna noon o accante. Kono si a wolar ɗum noon, ko si woni leereji jeego feƴƴi, si bone hun goto winde. Yo bani adama wonu leereji jeego hara inde Allah yaltari e hunduko makko, ɗum ɗo ko wegtinagol. Haray a natika sifaji naafigi, neɗɗo fof neɗɗo mo jantota ko inde Allah ko ɗuuɗi, haray himo jogii sifa gotum e sifaji naafigi. Ko Allah yewtiɗen e Qur'an, wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yazkuruna allaha illa qalila. Ɓe jantota ko inde Allah, sina go kunni Allah ko ya jantomo buy goɗɗo hana yeggitugol fi Allah. En ɗo fof mo be men fini ni hiɗen wallini fure o bobo feƴƴide ɗon tori Allah yo Allah yaafo mo. No gasa janngo hara ko min ma ko goɗɗo e meɗen waali ka o waali ɗon, a fini a tawi ɗa wondi e cellal, sonnajo no wondi e cellal, ɓiɓɓe ɓen no wondi e cellal, ɓe yeehi janngugol, Allah newnanima kadi o okkima feere, yontere hande a juuluno juma, hande kadi ari juulugol juma, ɗum ko nema mo walanaɗo. No woodi woɓɓe goo fewon ɗo ni ko rakkolji ɓe baransana ko ɗon ñamete lowirte, si ɓe yahay hurgo janoma hurgo to soko, haray ɓe sornana goɗɗo. Annon Allah ittima e ɗum ɗo fof ɗa hani innugol o Allah en mba jarama, Allah mi weltanike ma, Allah mi sannima, ko ɗum ɗo hani yettugol Allah. Ko ɓuri fanɗude kon fof ko Allah yawani en kon ko yettugol mo.
wa qalilum min ibadiya shakur. Fanɗi ha fanti e onon ɓe jiyaɓe yetteɓe lan weltantoɓe lan. Allah himo yiɗi weltanede, himo yiɗi mantede ko mawnintiniɗo fi honɗo noon himo gaynani hoore makko. Ɗum sini Allahu akbar ko Allah ɓuri e mawnude. Himo gaynani hoore makko ha to jina goto e meɗen. No mantirɗamo wo ko noon o mantirma hakkude mbatu ɓurgu mawnude e moƴƴude mbatu ka mantuɗa Allah subhanahu wa taala. Sa jantike mo Allah jantoma ka fika wonki makko hara mo miijade fiima. An kadi noon ko hombo e men woni yiɗa fi yo Allah andi to dossier ji maɗen sono ɓe. Siɗa faala yo Allahu memmin dossier ji maɗin sono ɓe sono. Hara ko ɗi woni dow sono ɓe sono ko ya wowlu fi Allah. Subhanallah. En basirade wodani Allah o tutanama leggal gotal ka aljanna. Wo konguɗi ɓuraɗi yiɗede ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗi nayi ko yugol subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ala ko Allah ɓuri yiɗude ko jantorte kon ɓawo jangol Qur'an ɓurɗi konguɗi ɗo nayi. Hara sono be ɗiɗo ɗengal maga hino loppi e wowlugol ɗiɗo ɓuri wowlude e ɗi ñowgol yimɓe windane bakkatuji jonna information ji Facebook ko woni yaade internet ko woni gonga e ko woni fenande hara mara dalil muɗum. Yiya goɗɗo darina mi sikki tun ɗum ɗo waɗiri ni ko an adi yaltingol information on nanu ɗon feƴƴino waɗa inna ɗum ɗo waɗi ko an woni sabu ha ka o sakitoyi ila yawmil qiyama ha so hewtoyi ɗo jakarta andu ko an woni sabu diffusugol on information noon fiyon ɗum ko wowlugol ko marana dalil ko wowlugol ko marana dalil ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki iyakum mi rentini on qila wa qala wi'ama mi naniri ɗum ko fewndi fewɗo ko o réseau sociaux wa kasratu su'al e ɗuɗɗingol lande hara ko landagol a gollitirta wa ida'atul mali e yebugol jawdi funsugol jawdi ɗum Allah no haɗi en e ɗiɗo piiji tati. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on tabintin e hoore lawol islam. Si tawi noon a himmiri kadi waɗugol ko boni kon nanen a miiji tun ronkuɗa waɗoyde Allah windanima moƴƴere. Sa miiji ga desidi noon a waɗay bone on a waɗoyi bone on wo katabaha Allahu indahu sayyi'atan wahida. Bone hun gotum kadi pette woni ko windete. Boneji ɗin ɗi double take ɗi multiplier take amma no moƴƴere ɗin ko cowalle fi honno ya heɓu buy ko okkoyay ma aljanna. Golle ɗen fof ko ɓuri e moƴƴude yawmal qiyama ɓay ko pesete ɗum ko moƴƴi ɗin e bonɗi ɗin kayinna goɗɗum pesete o haɗay ko piiji ɗiɗi woodi ko ɗum holli pellet en waɗay bakkatoji. Joni noon si peeso yama si moƴƴi ɗin teddi ɓuri bonɗi ɗin on to yeehi aljanna yo Allah newnano en ɗum ɗon. Si tawi ko aksu muɗum kadi wal iyas billah ɗe mooli Allah haray wonde yeehi yiite jahannama yo Allah danda kala julɗo yiite jahannama ya rabbal alamin. Allahumma aiza al islam wal muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ان تركي الله سبحانه وتعالى كلا جوغيدو بكات يو الله يافم تركي الله كلا كجولدو بلا يو الله بلتمو كلا كجولدو جوغي اندي يو الله اتم كلا كجولدو نوني ما نوني را يو الله سلنم marɓe ɓen fof yo Allah on ɓeydanɓe kala mo joga kadi yo Allah okkormo maporɓe kaydiji ɓen kadi yo Allah on okkormo soñdia e sohlaji e fitnaji ko woni ka meɗen ko yo Allah ittan en hara kono yawiri no newori ya rabbal alamin yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kay lamateri fewni nunɗuri hulode Allah yo Allah moƴƴinan en galleji meɗen ɗin yo Allah moƴƴinan en galleji men ɗin yo Allah moƴƴin galleji adna yankoji ɗin yo Allah moƴƴinan en lakara yankoji ɗin yo Allah okko en ha okka en aljanna yo Allah danden ha dandan yiite jahannama no moɓorɗen ɗo ni ka suudu Allah mo be ko mapori ka ɓernde muɗum yo Allah on ittanmo mo be ko faala ko e moƴƴereji adna e lakara yo Allah on okkumo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en fodde ɗan gurna no moƴƴani en yo Allah ƴettito en ñande tawata ko o lakara woni ko moƴƴani en ɓe mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah ɓoyindu en maɓɓe yo Allah okkuɓe gurnan juutuɗa waɗaɗan barke enen sukaɓe kadi yo Allah okku en gurnan juutuɗa waɗaɗan barke yo Allah waɗa golleji meɗen fof hara ko saabi Allah yo Allah danden ala e wawata joguede mawɓe meɓe yanguiɓe fi meɗen fatiɓen fof yo Allah okkuɓe aljanna rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.